Немесе вақтында бірінші үйімізге біздің бомба түсті. Үйіміздің ярты дывалын қапып, пенжере хамасы кетті. Епсі кетті. Аптем мен анама осколка тиген. Анам аяғына, аптем қолына, үйің төбелері бүтін тешілген осколочный бомба түсіп. Bir ay yolda жүрдік, аш тоқ, ешкім кіммен, бізмен ішлері жоқ, балалар кішкене битлерлер ме, ашлар ме, оларны ешкім қарағаны жоқ. Келдік, бізні кетірділер Ния станциясына. Ния станция деген бар екен о яқта. Шында келіп түшкенден кейін біздерні мынадай ішке ярағанны топлап алып кеттілер. Тау пішамыз, тау yüklейміз, яш болсақ та, шайтып çalıştık o яқта. Бек қиналдық. 300 грамм балаларға нан берділер. 500 грамм рабочыларға біздерін шығардылар да. Анда насып бола суда ағаш тығыртамыз. Жауын жаусаям бізді қайтармайлар. Үстімізден сулар ағып кете, қайтармай. Şu тауын тазалаттылар да, енді көрші. Çıktı, yolga çıktık, kolumuzda boğan kapıklarını, boğan narsalarını satıp, bilet alıp geldik. Bir tane parakotka, 3 parakot avuşturduk. Kuybeşev'e geldik, Samara'ga. O yerde durup 10 gün bilet alamadık Taşkent'e gelişke. Kıynalıp Taşkent'e geldik. Kelgenden keyin bizge iş yok. Ballar köp, 8 bala, bir de anam 9 yar. Erkek degen erkek bizde yok edi. Bayıkta kichkene öken bar edi oğul bala. Kim bizni qarayacak, kim bizni qaradı. Anam tirik tüküledi. Anam köşege çıkıp bir piyala tuz ya bir kaşık onu soragan adam tüküledi. Ana tapkanımızı alıp getsek, o pişirip yedirip bizni qaraydı. Allah rahmet eylesin, yatkan yerleri cennet olsun. Annem beşeram bek kıynaldı, bizlerini östürüp, katta kılıp, taşlap gitti. Birimiz o yaxşı günümüzünü göralmadı. İyi yok, şey yok. Ana ballar okumağa baralmaylar, lay, su, bir tane kamışların arasında. Ana şaytıp ondan sonra seken adamlar yerleştiler. Karislerin iyinde oturduk. Şundan keyin biz şu Novi Жизньға, Kinatni zavodga yerleşkenden keyin son yavaş özümüzni yolga aldık. Kalklar mal aldılar, koy aldılar, otlarını yediler. Endi yuklamaydı bizim Tatarlarımız, yuklamaydı. Gece gündüz çalışıp. Allah görsetmesin şu günlerini, hiç kimseye. Oruçta olmasın, mabetlik olsun dünyada.